poštovanje svima. Ja vas nažalost ne vidim, pošto sve reflektori imaju ih sad gledaju, pa ne vidim gdje ko stoji, međutim zahvaliti se prvo svima koji su došli. Svaka čast i hvala vam i to je znak da poštujete ovo što radimo, što Antidejton grupa pokušava da vrati Republiku u život, jer ovaj Dejtonski ustav i Dejtonsko uređenje pravi jednu katastrofu od države i očito je da su ljudi tim nezadovoljni, a zašto se ne bune, probat ćemo večeras možda na neki način da objasnimo. Na početku, naravno, zamolit ću vas da ustanete i zamolit ću gospođu Zvezdanu i gospodina Armana Patka da nam odsviraju himnu Republike Bosne i Hercegovine. Hvala. Ja se zahvaljujem još jednom bratu i sestri Patak. Vjerovatno ste očekivali, pretpostavljam, možda himnu, ovu Dejtonsku himnu Bosne i Hercegovine, međutim mi kao još uvijek smo pri tome da nju priznajemo i sviramo i pevamo samo himnu Republike Bosne i Hercegovine. Za početak pustit ću vam jedan video. Video je hronologija ovih godinu dana šta smo sve uspjeli da napravimo. Od akcija, potpisivanja petica gdje smo sve bili, pa eto zamolit ću vas da posvetite pažnju nekih 13-14 minuta za početak i da pogledamo taj snimak. Hvala lijepo.
ima Republike Bosne i Hercegovine i želimo da vratimo, imamo jednu, imamo Ustav Republike Bosne i Hercegovine, imamo zajedno, imamo sve nam je to uzeti od čega, od nekog Dejtonskog Ustava, koji se čak i raspravljaju. Rek se. Evo, neće pokušati da ovdje cijeli minut jedan. Prije svega, gospodinu na početku, moj HDZ, ja sam Milan Dalčković, inače predstavnik Anti-Dayton grupi. Vama bi samo rekao jednu stvar da prenesete vašem predsjedniku stranke da treba da ga bude stid za njegovo gostovanje kod Milorada Dodika na proslavi 9. januara. Znači, s tim svojim činjenjem je pljuo na sve poginule Hrvata u ovoj državi. Ja nisam Hrvat, ali se stidim zbog njega zbog toga. Gospodin do vas, ne možete pričati o ravnopravnosti građana i svih naroda u BiH sve dok imate entitet države koji se zove Republika Srpska, tako zvana. Zašto? Zato što naravno štipa Bošnjake, štipa Hrvate i štipa veliki broj Srba. To morate shvatiti u federaciji koji živi i koja za mene također tako zvana, štipa taj naziv. Znači nisu ponosni na taj dio teritorije koji se tako zove. Gospodin iz stranke Seza Bih, prvi put vas vidim večeras, prvi put slušam vašu priču i mogu reći jednostavno svaka čast. Međutim, sve dok imate čovjeka kao što je Aras Lajčić, pored sebe mislim da nećete napraviti korak pozitivan nikakav. Vi znate šta je potpisao 93. vaš predsjednik stranke, ja mislim da još uvijek tako, Aras Lajčić. I to je nešto što je kulminiralo dobro djelo Vašingtonskog sporazuma, Panadejtonskog sporazuma koji uništava državu, evo, bukvalno ovako. Republika Bosna i Hercegovina ima pravo na reaktiviranje Ustava Republike Bosne i Hercegovine koji u sebi ne sadrži nikakve entiteta, nikakve podjele, nikakve duple vlade, kantone, fore. Dobro, ajde čino, želite replicirati? Pa ako ima to pravo da reaktivira. Naravno da imamo, eto i da imamo, poznajte Ustav Republike Bosne i Hercegovine, da imamo taj član Ustava koji kaže da u slučaju potpisivanja međunarodnog akta koji je donešen kao Dejton da imamo pravo da aktiviramo. Samo malo molim vas, ovo je način kako će ne sad Bosna i Hercegovina, tako kako vi razmišljate. Samo malo sad čajte, Vesko dragi, Vesko dragi. Dobre, reklame. Ovaj je napis postavljen na ulazu u Zemaljski muzej. Postavili su ga članovi Anti-Daytonske grupe. Vezani lancima, sjedili su u holu nepomireni. Naš zahtjev jest da rukovodstvo muzeja odustane od današnjih zatvaranja, pa povod je ta najava, znači da se muzej u četvrtak 4.10. možemo zatvara. Šta reći, vidite, i sami građani stanu, pogledaju, uslikaju se, daju podršku, građane to ne zanima. Turisti dolaze u ovaj grad, žele da upoznaju našu kulturu, istoriju, mi želimo da muzej radi. Štite se, i mi želimo da muzej radi, nek se krivici za gdje on šadi, štite se. Ne znam, ali baš je predsjednik očima, ne mogu da smisli, znači, Gatkova Bunđa i zadnjikovi. Što se tiče SDA, svi znamo, 17 godina, u svakom slučaju, najsvedljivije me što u Srebrenici neće da sačuvaju sobu, zločinačku, bukvalno sobu koju svoj muzej i prekaz veliki za genocid na kraju. Da li interes za samo pravne nedostatke Daytona, koji su? Raspitate se, nemojte, molim vas, širiti nacionalizam po Republice Srpskoj, trova Tomadnu koja je rođena 90. godine u entitetu, nekim nacionalizmom, ljudi ne znaju ko je Kotromanić, ne znaju šta su Ljiljani, ne znaju da li su zastava s Ljiljanima, evo ova, da li je to zastava Federacije, ali mi film smo ušli u emisiju, čovjek je odmah ukidao Dayton, ovaj drugi se kada, pa nećete ga nikad reći, evo ja vam neće ga nikad entiteta, jedno Lukanci Daytona koji je sretno i slavi današnji dan. Na mjestu tragedije u nekadašnjoj ulici Vasiljiskina, gdje je prije 20 godina stradalo 26 nevinih građana Sarajeva, upriličeno je sjećanje na žrtve.
ovo je način da se ljudi pokušaju probuditi, da se pokušaju sjetiti nekih stvari koje se nikada ne smiju zaboraviti. Upravo zbog onih danas koji slave u takozvanoj Republici Srpskoj genocid otvoreni, da se vidi ovdje upravo imena i prezimena katolika, pravoslavaca, muslimana i jevreja, znači ljudi, pripadnika svih nacionalnosti, svih narodnosti vjera, koji su dali svoj život ovdje red za hljeb. Ti imaš svoju Bosnu, a ja imam svoju. Tvoja Bosna je zemlja politike i njenih kantona, kojih nema. A moja Bosna je prirodna Bosna, u svojoj ljepoti. Ti sanjaš svoju Bosnu s podjelama i sukobima. Ja ne prestah sanjati svoju Bosnu, sad kakvog snova i nada. Na ovim reakcijama od mene, teško je povjerovati da je stvarno ovoliko stvari napravljeno, čak i malo prikazano, zaista koliko toga ima. Hiljade i hiljade slika i komentara i snimaka, ali to je nemoguće staviti sve u nekih 13 do 15 minuta, zaista. Ja ću vam sad za početak pročitati jedan stav, a stav se zove Anti-Dayton. A onda ću nadajaviti još nekoga. Anti-Dayton je stav. Anti-Dayton je stav svakog razumnog čovjeka i građanina Republike Bosne i Hercegovine. Svaki onaj građanin koji želi svoje zemlje dobro, koji želi Bosnu kao cjelovitu, koji želi Bosnu bez entiteta, takozvanih, taj građanin ima Anti-Dayton stav. Svaki onaj koji voli narod Republike BiH, koji voli svaki pedalj ove zemlje, koji se diči istorijom izdržive Bosne, prkosne i ponosne, takav čovjek ima Anti-Dayton stav. Svaki građanin Republike BiH koji poštuje ljudska prava, vjerske slobode, ženevske konvencije i razvoj ljudskog života i svaki onaj koji poštuje svoga komšiju, koji poštuje život i njegov smisao i njegovu vrijednost posjeduje u sebi Anti-Dayton stav. Svaki onaj koji smatra Ustav Republike BiH svojim jedinim, legalnim i legitimnim ustavom naše Republike zemlje i svaki onaj koji smatra da je Daytonski sporazum nametnut pritiskom i da je njegov ustav nelegalan ima Anti-Dayton stav. Svaki onaj građanin koji otvoreno, javno i privatno govori i tvrdi da je nad RBH izvršena agresija i genocid i da se u srcu Europe desila odmazda nad jednim narodom s namjerom da taj narod nestane ima Anti-Dayton stav. Svaki onaj koji smatra da su gradovi Republike BiH bili u konstantnim opsadama i terorom, pod konstantnim paljbama vatre zbog koji su ginuli svi oni koji su željeli nezavisnost RBH i željeli život cjelovite i građanske Republike Bosne i Hercegovine, taj ima Anti-Dayton stav. Svaki onaj koji se danas u ovo političko mafijaško doba naše Republike BiH bori protiv kriminala i prodaje teritorije naše države ima Anti-Dayton stav. Svaki onaj koji smatra i vidi i uviđa svakodnevno da je današnja situacija uzrok Daytonskog sporazuma, da se na osnovu njega širi politički kriminal i osiromašuje narod na području cijele BiH ima Anti-Dayton stav. Svaki onaj koji je protjeran, ranjavan, oštećen za jedan život svoje familije, koji hoda po bijelom svijetu, a ne po rodnom gradu, koji nosi ožiljke rata i broji ih pred ogledalom, koji konstantno suzama klasi mezara i grobove svojih najmilijih i čvrsto zna šta je uzrok takvog njegovog životnog preokreta i smjera ima Anti-Dayton stav. Svaki onaj koji voli Republiku BiH, koji voli Šajer Sarajevo, koji voli Mostar, Tuzlu, Zenicu, Čitluk, Banja Luku, Široki, Bijeljinu, Međugorje, Travnik, Trebinje, Mrković grad, Jajce, Bihać, Strazin, Goražde, Foču, Brčko, Višegrad, Neum, Srebrenicu, koji voli Igman, Vlašić, Javornu, Treskavicu, Bjelašnicu, Trebević, koji voli Uru, Savu, Vrbas, Drinu, Milacku, Neretvu, taj ima čvrst Anti-Dayton stav. Svaki onaj koji Republikom Bosnom i Hercegovinom korača i hoda i putuje kao da nema takozvanih entiteta, taj ima Anti-Dayton stav. Svaki onaj koji smatra da Republika Bosna i Hercegovina treba da reaktivira Ustav Republike BiH koji ne priznaje takozvane Republiku Srpsku i takozvanu federaciju i takozvanu distrikt Brčku, već se zalaže i želi gašenje takozvanih entiteta, taj u sebi ima jak
anti-Dayton stav. Biti anti-Dayton ne znači samo biti član anti-Dayton grupe. Biti anti-Dayton ne znači biti prvi vođa, lider, popularan i egotripovan. Biti anti-Dayton ne znači biti protiv drugih koji su na istom putu. Biti anti-Dayton ne znači biti izdajica, prodavač i dželac svoje republike. Biti anti-Dayton ne znači biti šutljiv, popustljiv, trpljiv, povučen, potištan i miran. I biti anti-Dayton znači biti odan svoje domovini Republici BiH. To je anti-Dayton stav. Ja ću sada da zamolim jednog čovjeka koji je zaista mene, ajde da kažem, dopunio dosta čemu. Zahvalan sam mu jako puno na tome. Čovjek koji je profesor na jednom fakultetu u Sarajevu, čovjek koji se zove profesor dr. gospodin Suad Kurča-Harajić. Zamolit ću ga da dođe da nas obrati bar nekoliko minuta, jer to je čovjek koji zaista treba da se sluša 24 sata, a ne samo 3 minute. Pa ću ga zamoliti samo da izađe. Hvala lijepo. Imam mogućnost da se ovo nekako reducira svjetlo, da vas vidim dok govorim. Malo je isto tako. Volim da se može sve osvijetiti, nikada. Pa ne, ali ipak je, ovako, to mi je bolje, Znači, ja više volim energijski djeluje da vas osjetim sve dok govorim. Da vam kažem, nisam očekivao sad da ću govoriti, iako mi je Nihad dao neke naznake, tako da čući se da otprilike neke stvari koje sam ovako akceptirao i gledajući sa strane i šta mi se dešavalo unutar mog uma. Prva stvar je bila da mi je jako drago da postoji anti-Dayton grupa, a druga je da je jako žalosno da u jednoj situaciji opstanka, borbe za opstanak Bosne i Hercegovine, gdje je zaista Bosna i Hercegovina poprilično dovedena u pitanje, da jedna ovakva inicijativa ima ovako mali odziv. Moram biti potpuno otvoren. Bošnjačkom narodu nedostaje državotvornost. Da ima to ugrađeno u sebe i zetra bi bila mala kad se ovako nešto organizira. Ima nas i bit ćemo. Govorim znači o nečemu što zaista druga stvar. Ja ne vidim ovdje prisustvo medija. Svi su mediji, apsolutno. Svi su obaviješteni, nemaju, to je, da vam kažem, to je zaista tragično. Jer se nama radi o glavi, Bosni i Hercegovini se radi o glavi, pravolinijski se radi. Znači snage velikosrpske koje su napravile agresiju na Bosnu i Hercegovinu, one su ušle u drugo poluvrijeme. Da znači naprave u miru ono što se nije moglo do kraja dovršiti u ratu i one imaju inicijativu. Ja sve akceptiram, sve probleme u kojima se Bosna nalazi, moram reći da ne mogu da sagledam kako da se suprotstavimo kontinuiranoj politici razbijanja Bosne i Hercegovine koja ide od Milorada Dodika njegovih eksponenta. Ja ne mogu da nađem adekvatno rješenje, mogu da dijagnosticiram problem, imamo ga zaista. To sam ja prije nekoliko dana iznio gdje sam dao analizu memoranduma 2 Srpske akademije nauke i umjetnosti koji je bio u januaru 2012. Pogledajte, to imate sada na YouTube je stavljeno, ako ukucate ili moje ime i prezime, stavite memorandumi. U tom dokumentu stoji da Srbi nikada ne smiju odustati od ujedinjenja svih Srba u jednu državu, a da prva testna situacija im je Bosna i Hercegovina i da je situacija olakšana sa Dejtonskim sporazumom i da oni računaju da razbijanje Bosne i Hercegovine i pripajanje Republike Srpske Srbiji, da je to proces koji ne bi trebao trajati duže od nekoliko godina, najviše deceniju u krajnjoj liniji 2. To su napravili ozbiljni srpski akademici. Kod nas ne postoji reakcija. Zašto sam rekao to pomanjkanje državotvorne svijesti? Ispričat ću vam nešto samo da vidite kako na sličnu situaciju reaguje srpski narod. 27. februara 1989. godine, kad je bio štrajk albanskih rudara, jer su se bojali da će ostati bez autonomije, što im se desilo 28. marta te iste godine, onda je slovenačka televizija, onda je slovenački
u Cankarjevom domu Slovenci dali podršku Albancima, ali Beogradska televizija srbijanska je prikazivala to. Nakon toga, za nekoliko sati 1 milion ljudi je izašlo pred Saveznu skupštinu. Nije bitno sad jesu li oni u pravu ili nisu bili, ali oni su smatrali da je to atak na njihove interese. U Bosni i Hercegovini se već godinama udara na interese Bosne i Hercegovine i posebno bošnjačkog naroda. Reakcije su nikakve. Ja ne znam šta treba da se desi pa da narod u Bosni reagira. Imam ponekad osjećaj da Dodik preko noći proglasi secesiju Republike Srpske, da možda ne bi pred naše predsjedništvo 5000 ljudi izašlo i nekoliko sati onda se razišli. To je strašno. To se mora promijeniti i znati iz kog razloga. Jer bošnjačkom narodu, već prije svega bošnjačkom narodu, i onaj narod koji jedini nema nikakvu alternativu, nemaju ni oni koji ne pripadaju bošnjačkom, koji Bosnu doživljavaju jedino kao svoju domovinu. Ali ako bi se desila ta situacija, onda je to palestinizacija Bošnjaka. Onda bi tek desila se, onda bi se desilo i treće polovrijeme ili produžeci kako hoćete, gdje bi jednostavno nestali po Evropi i svijetu i zbog toga je jako važno da se probudimo. Da nam se ne dešava, da nam se sistematski radi u glavi, a da su reakcije jako minorne i da se kaže jednostavno pusti, Dodik on lupa. Ne, to je planska akcija. Uzmite dokumente najumnijih glava u srpskom narodu, kako u Beogradu, tako i u Banja Luci, pa ćete vidjeti da on ni jedan jedini potez ne radi slučajno. Dodik mene u nekom smislu podsjeća na Miloševića, znate zašto? Dodik je postao u jednom momentu miljenik međunarodne zajednice zbog toga što je bio nekakva opcija, ja bih rekao, normalna u srpskom narodu koja je trebala da pomogne integraciju Bosne i Hercegovine. A onda se desila situacija da je on sam valjda prepoznao da je najlakše vlast dobiti i zadržati među srpskim narodom ako igraš na kartu nacionalizma. To se desilo Miloševiću. Kad je memorandum Samua se pojavio 25. i 26. septembra 1986. godine, Milošević je bio prvi koji ga osudio. I rekao je tada, a kud će biti crniji nacionalizam nego što je ovaj memorandum, ako krenemo tim putem, onda neće biti sreće ni za jednu republiku, ni za jedan narod u Jugoslaviji. To se nažalost desilo, ali se desilo da je u nekoliko mjeseci nakon toga krenuo i bio praktično, ja bih rekao, realizator istog takvog memoranduma koji je na početku osudio. I mi moramo u Bosni funkcionisati na bazi onog što nam se radi. Detektovati tačno ono što nam se radi i imati adekvatan odgovor. Jer imamo sistematsko uništavanje Bosne i Hercegovine. Dejtonski sporazum je jedinu dobru stvar koju je uradio jeste što je obezbijedio mir i ništa više. I u njemu su napravljene brojne greške. Ali znate što ću vam reći? Da manji entitet uspije iz Dejtona iscrpiti sve što mu odgovara. A neće da realizira ništa što mu ne odgovara. Evo sad ćemo imati ugradnju državljanstva i entiteta. To je, nažalost, prošlo pored naših stručnjaka. To stoji u Dejtonskom sporazumu, stoji pod pitanje državljanstva. Jedina stvar gdje se govori kod državljanstva, govori se da se može imati državljanstvo i entiteta, to je u jednom članu Dejtonskog sporazuma. Da toga nije, onda bi sa potpunom sigurnošću mogli reći da entiteti niti su države, niti su federalne jedinice, jednostavno su entiteti ili regionalne jedinice. Nažalost, postoji ta odredba koja je prošla pored naših stručnjaka koji su bili tamo savjetnici predsjednika Izetbegovića. S druge strane, ja sam često govorio da odredba koja je mogla doveže Bosnu nikada nije realizirana i nikada se naši političari nisu usmjerili prema visokom predstavniku da da tumačenje te odredbe. Ja ću je ponoviti, pošto je ona u ovom momentu jedina šifra integracije Bosne sa kakvim takvim ovim Dejtonom koji ne valja, ali dok ga ne oborimo, mi moramo znati da iz njega izvučemo maksimum. A to je odredba koja se tiče dodatne nadležnosti. Znate, u Dejtonu su stavljene nadležnosti države Bosne i Hercegovine, pa onda je rečeno da sve što nije dato državi Bosni da pripada entitetima. A onda postoji jedan član koji sve to na neki način mijenja. Da nije tog člana, stanovište koje dolazi od strane akademika bi bilo u pravu. Oni govore da je njima visoki predstavnik u vrijeme Ešdauna, pa i Petića da im je oduzimao nadležnosti i prebacivao na državu Bosnu i Hercegovinu. Jer kaže, jedino stoje nadležnosti koje su taksativno u pravu, to znači pojedinačno navedene. Ono što ti akademici prečutkuju, samo blago pominju dodatne nadležnosti, znate kako ih pominju? Kaže, to je ono o čem se entiteti dogovore. Nažalost, ja sam imao prilike sa
ovim Inskom da razgovaram, on je i mislio prvi mah da to kaže entiteti moraju da se dogovore, da sam ja dao moju knjigu, Počeš istina Bosne i Hercegovine, to ima skoro 1000 strana, to su sa profesorom Morom Ibrahimovićem, tu sam ja prvi autor gdje sam dao baš elaboraciju Daytona, gdje sam rekao, to je samo pod prvom stavkom. Sljedeća stavka kaže da državi pripada i ono što tiče aneksa 5 do 8. Aneks 7 izgleda je rasljena lica, to je strateški aneks za državu Bosnu i Hercegovinu, 6 ljudska prava. Šta to znači? To je slovom Daytona dato državi, a ne entitetima u nadležnom zakonodavnom. I sada pod sljedećom stavkom postoji šifra koja bi mogla Bosnu integrisati, a ako bi to htjela međunarodna zajednica i ako bi htio dati tumačenje visoki predstavnik. Znate šta tu stoji? Kaže da Bosni i Hercegovini pripada sve ono što je potrebno da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Ovo je toliko važno da moram da ponovim da znate. Znači, nije duh Daytona, ovo je slovo Daytona. Jer Dodik ne priznaje duh Daytona. Šta se htjelo, nego slovo. Kad je slovo Daytona, Bosni i Hercegovini pripada sve ono što je potrebno da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Mi nikada nismo dobili tumačenje ove odredbe. Tumačenje ove odredbe ne može dati niko drugi nego visoki predstavnik. On je jedini konačni tumač civilnog dijela Daytonskog sporazuma. Ali trebaju naši političari da traže od njega da se izjasni šta potpada pod ovu odredbu. Kad bi se ova odredba primijenila, ona bi razvlastila entitet i prebacila bi mnoga ovlašćenja na razinu države Bosne i Hercegovine, jer po sljedećem stavku stoji da se mogu oformiti institucije nove koje će obezbijeti realizaciju prethodnog. Tako da sve što je uradio, ja bih rekao još davno, što je uradio Petrić, uradio koristeći ovu odredbu i njene mogućnosti dodatnih nadležnosti, ali nikad nisu do kraja pretumačili. Ovdje govorim, zašto vam ovo govorim? Ovo su mogućnosti Daytona koje nisu iscrpljene, a koje su za Bosnu jako važne. Što se tiče Daytona, on ne valja. Mi moramo da se borimo dok ga ne osporimo, da izvučemo maksimum od njega. To rade u manjem entitetu. Oni su sve što njima odgovara uspjeli da izvuku iz Daytona, a da ospore sve što im ne odgovara. A što se tiče osporavanja Daytona, postoje dvije mogućnosti. Jedna je pravna i po mom mišljenju da smo mi narod koji je svjestan opasnosti, da mi imamo neki potencijal koji, čini mi se, nije nam jak u dovoljnoj mjeri, davno bi se tužba pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu pokrenula za osporavanje Daytonskog sporazuma zbog puno razloga. Ja ću vam navesti nekoliko razloga. Osnovni razlog jeste što nije izvršen. Smisao Daytona je bila da se izbjegla lica vrate na svoja mjesta. Ja, koliko znam, nešto malo ispod 50% je bilo nesrpskog stanovništva na prostoru današnje Republike Srpske. Sad ih nema ni 10%. Dalje, legalizirana je genocidna tvorevina. To je najveća greška koju je napravila međunarodna zajednica, jer je imala informacije o Srebrenici i nije se morala čekati sudska presuda, i to je paradoks da učinite zločin radi Republike Srpske i da vam se omogući instaliranje Republike Srpske. Tu moram da osudim i našu delegaciju, koja nije bila dorasla tom momentu, to je bio vremenski tajming nepovoljan, nije imala jednostavno adekvatnu zrelost u tom momentu, ali je to zaista i krivica međunarodne zajednice. I tu se stvari moraju ispravljati. Ja sam i predložio da se u Strasburu pokrene tužba za pitanje naziva Republike Srpske, jer nije normalno da se naziv zove Republika Srpska, a da imate 3 ravnopravna naroda u njoj na bazi ustavne odluke od 2000. godine, jer to naprosto u suprotnosti jedno sa drugim. Pa sam volio istaći, zamislite da se ovaj prostor zove Islamska republika ili Muslimanska republika. Pa ja mislim da Hrvati ne bi ni godinu dana čekali, proces bi se našao u Strasburu, da bude potpuno otvoreno. Oni imaju kapacitet, taj državotvorni, da bi reagirali u roku od manje od godinu dana, i ono što bi se desilo, vrlo brzo bi došla presuda koja bi to sporila i onda bi se samo tražila implementacije. Mi nismo ni pokrenuli proces. Nismo ni pokrenuli proces, znači, koji ima pravni osnov da se uradi. Sad ću vam dalje reći, poništenje kompletnog Daytona zašto može biti. U pravu, kad je potpisivan Dayton, Milošević je bio potpisnik, a on nije imao aktivno pravo, aktivnu legitimaciju. Zašto nije imao? Savezna Republika Jugoslavija je tek priznata nakon Daytona, 1996. godine. Znači, ako ćemo gledati u pravu, ja sada
sam trebao dobiti nekakve pravne poslove u Beravama za mamu, nisam imao adekvatan dokument koji je trebao ići kod notara i to nije moglo. U pravu, posebno u međunarodnom pravu, Milošević nije imao aktivnu legitimaciju. To je jedna stvar. Druga stvar, potpisnici Ustava koje mi primjenjujemo jesu predstavnici entiteta. Entiteti u međunarodnom pravu nemaju također aktivnu legitimaciju. To je još jedan razlog. Treća stvar za poništenje jeste što je učinjen genocid u Srebrenici, sudski verificiran. On je počinjen i u drugim mjestima, počinjen je već i po meni genocid možda u Prijedoru, Kozarcu, ali i u dužem vremenskom intervalu. Ali ovdje je sudski verificiran. To je još jedan osnov. Treći osnov što je zaista protivno, ja bih rekao, određenim odredbama Bečke konvencije, napravljeno da je bilo i pritisaka i ucjene i svega toga što je pratilo praktično Dejtonski sporazum, gdje je najnezavidnija pozicija praktično bila pozicija legitimnih organa vlasti Bosne i Hercegovine. I napravljena je jedna velika nepravda koju je međunarodna zajednica mogla da spriječi. Znate, nekad sam razmišljao da je to bilo zbog toga što je bio kratak rok pa su se napravile greške zbog tih 20 dana, jer mi mislimo da je to trebalo biti drugačije. A ponekad razmišljam da je to možda i namjerno urađeno. I razmišljam o jednoj stvari, da li bi, da je interes bio hrišćanski u pitanju, moram sad biti s te strane potpuno otvoren, da li bi takva rješenja bila? Jer su rješenja bila vrlo nepovoljna, a međunarodna zajednica se našla u povoljnom momentu da postavi bolja rješenja za Bosnu i Hercegovinu, jer to je bila situacija, evo tu general zna, Kraverić, kad je čak u Republici Srpskoj se smatralo da možda međunarodna zajednica hoće da napravi sistem domina, kao što je bilo u Oluji. Kada Srbi sami nisu bili sigurni da li će uopšte opstati. Kada nisu imali situaciju kao kad su kontrolisali 70% teritorije koja je bila recimo u vrijeme ili blizu 70% Vesovenog plana. Tako da je međunarodna zajednica tad mogla da je htjela da nazove entitete A i B, entitet 1 i 2. Mogla je da kaže, gospodo, mi pokušavamo s vama neprekidno kroz mirovne planove da nađemo rješenje, sve ste ih osporavali, vi više niste u situaciji da diktirate. Mi ćemo vam odrediti situaciju koja će Bosnu i Hercegovinu vezati, a da vam kaže Milošević u tom momentu je samo stalo da se sankcije ukinu. Ništa drugo. Tada je Srbija se našla i Crna Gora, tada takozvana Savezna Republika Jugoslavija, u najjačim sankcijama od postojanja Ujedinjenih nacija. Inflacija je bila takva da ako ste htjeli ujutro da kupite auto, navečer ste mogli biciklo. To je bilo nešto nezapamćeno. I njemu je to bilo jako važno. Odustao je odjednom od svih tih projekata. Jer mu je važniji projekat bio od svih projekata da on ostane na vlasti. On je tako funkcionirao. I nevjerovatno je da ni naša delegacija nije te momente iskoristila, ali nažalost međunarodna zajednica to nije uradila. Sada već sve više razmišljam da je to namjerno napravljeno sa tim problemom. I jedan je način koji vam govorim, pravni način, da se krene kroz pravne nedostatke i tužbu, znači kako u Hagu, pred pravde, tako i za ljudska prava u Strasburu. A drugi je da kad bi naši političari imali tu vrstu kapaciteta koju čini mi se da nemaju, jeste da napravi se Dejton 2, a to je znači politička akcija. Jer Dejtonski sporazum je bio iznad prava. Dejtonskim sporazumom je poništen Ustav Republike Bosne i Hercegovine, učinjen je diskontinuitet bez ikakve osnove. Način promjene Ustava koji je bio zapisan u Ustavu Republike Bosne i Hercegovine nije poštovan. Ono malo prije što je rekao u ovom prilogu Nihad, to se samo odnosilo na jednu drugu situaciju, neposredno pri potpisivanju Dejtona, donesen je ustavni zakon koji je donijela Republika Bosna i Hercegovina, da ako se međunarodni sporazum ne bude primijenio, da se ima pravo vratiti pređašnje stanje, odnosno da se ima pravo reaktivirati Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Samo je sad pitanje mehanizama kako i tako dalje. To je neposredno prije potpisivanja, to je bilo mislim isto u decembru 1995. Znači nakon parafiranja, prije potpisivanja Dejtona. I taj drugi moment jeste politički angažman. Ali da biste vi imali politički angažman, vi morate imati ljude jaki i kapaciteta koji će moći da ravnopravno razgovaraju snagom argumenata sa predsjednicima i političarama najmoćnijih zemalja svijeta, prije svega predstavnicima članica kontakt grupe. Jer su nama članice kontakt grupe garanti bili da će se Dejton provesti. A to su bili znači Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Rusija i Francuska.
Njih treba animirati i kazati, imamo situaciju, 18 godina nakon Daytona. Imamo nerealizaciju svega toga. Smisao se nije ostvario. Iza navodne, lažne ugroženosti srpskih interesa napravljeno je ustrojstvo koje kontinuirano dovodi Bosnu i Hercegovinu u opasnost, jer se nastavlja ista ona politika koja je napravila sve probleme 1992. i koja je izazvala agresiju sa ciljem da se razbije Bosna i Hercegovina i da se taj manji entitet praktično odvoji i pripoji Srbiji. I to je realna politika. Ali mi zaista moramo imati ljude koji će biti okrenuti tome. Nijedan naš političar ne može ozbiljno razgovarati sa Dodikom u smislu egzistencije Bosne i Hercegovine, jer to je čovjek koji ne funkcioniše na tom principu. On funkcioniše na principu da Bosnu i Hercegovinu razbije. On je realizator, egzekutor uništenja Bosne i Hercegovine. I što se god vi s njim dogovarate, njemu je to u mislima. Kod njega je politika takva da se Republika Srpska ojača do maksimuma i da se čeka povoljni međunarodni moment kad će moći da napravi praktično secesiju i kad će moći dobiti određeno priznanje i onda dalje kroz dalju borbu. Na te stvari mi jednostavno ne smijemo da spavamo. Na te stvari moramo reagirati. Ja kažem, ovdje nas ima mali broj, ali je jako važna multiplikacija. Znači da svi mi koji smo ovdje razumijemo problem i da ga multipliciramo među svojim prijateljima, među okolinom, da jednostavno ne smijemo spavati, nemamo pravo da spavamo, nećemo imati popravni. Nećemo imati popravni i zato je jako važno da svako u skladu sa svojim mogućnostima na neki način doprinese da sačuvamo ovo jedino mjesto pod suncem, ovu dragu našu Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam. Ovo je bilo nekako spontano iz mene, vjerujte da uopšte nisam znao. Ali moram da priznam, a sigurno ste primijetili da nije bitno da li je to spontano ili ne, čovjek uvijek ima sin zadatka. Tako da, opravdavam sve kao profesor i u ime Antidayton grupe za nesebično zalaganje i borbi za opstanak Republike BiH, njenu cjelovitost i podršku Antidayton timu, učinjeno za vladu u ime cijelog tima. Ja si ljubio. Znači, ipak, evo, kao što sam rekao, potvrdio sam da nije trebao neki specijalan dogovor sa gospodinom profesorom, da je čovjek uvijek spreman i to je razlog zbog čega ja njega jako često slušam, jako puno pratim i čak idem na njegova predavanja, nije mi mrsko da ga slušam, jer zaista se može i čuti, naučiti sve od njega. Sada da najavim dvoje djece od 14 godina. To su Džana i Zana Garaplija i pročitat ću vam nešto. Rođena Republiko moja, moja Bosno rosna, od kamena isklesana Hercegovino. Nikom te ne dam i ne strepim nad tvom sudbinom mogućeg nestanka, jer znam da si puna svojih sinova i kćeri koji će iz svojih vena i zadnje kapi krvi proliti da ti preživiš. Znam da si napačena, da ti je teško, da na svojim prsima nosiš veliki teret i u sebi tajne grobnice tvoje djece. Nikada ti neću okrenuti leđa, niti ću ti biti dušman, iako si i takvih puna. Ali neka, ne može sve biti idealno, ali do idealnog može, a to si ti. I takva ćeš biti opet i takva ostati. Jer da nisi stepen od idealnog, ne bi te svi htjeli imati. A idealan je samo uzvišeni, od kojeg jedino trebamo strepiti. Tvoj sin, kćer i ratnik, vječno će ploviti njedima tvojim, sve do sudnjeg dana. Ti ne možeš i ne smiješ nestati i od svojih voljnih odbačena biti. Jer ako tebe ne bude, ni nas biti neće. Bićemo putnici bez puta, koji koračaju stazama srama, jer ti nisu čuvali leđa.
Napisao Nihad Aličković. Moram da priznam, danas obavljam nekoliko funkcija ovoga, ali nije ni žao ni krivo. Međutim, moram da pročitam šta sam upravo dobio, a to je od gospodina koji je pozvan bio da dođe danas i pristao je bio, eto, nažalost, ipak nije došao. Štovani prijatelji, hvala na pozivu, nisam u mogućnosti da dođem, nažalost, čestitam vam godišnjicu, pozdravljam vas i podržavam Stjepan Kljuvića. Ja ću sad još nešto da vam pročitam, onda ćete imati priliku da vidite nešto zaista izvanredno, još jedne devojčice koja ima 14 godina. Da, bila je to agresija na Republiku i agresori su imali svjetsku publiku. Bilo su 100 godine genocida, bilo su 100 godine obruča i zida. I da, sjećam se svega i prvog ratnog snijega. I da, bila je to agresija nad nama. I da, dragi ljudi, nije došla sama. I da, gledao sam kako se gine i kako moj narod sakate i mine. I da, gledao sam i žeđ i glad i kako mi dušmani razaraju voljeni grad. I da, gledao sam kroz dječje suze, kako drugo dijete snajper majici iz ruku uze. Gledao sam i komade tijela, gledao sam dušmani kakva rade i nedjela. I da, slušao sam ispaljenja granata i kako mi po sobi zvižne meci od pata. I da, pamtim lice svog komšije, svog druga, kako mu se na asfaltu prekida životna pruga. I da, sjećam se dobro i tog dana, kada se na mom tijelu od jelera stvorila rana. I da, ostao živ, evo da svjedočim danas da je agresija izvršena na nas. I da, to ću pričati dok sam živ, moja bol će uvijek govoriti tko je kriv. I da, upravo to danas i radim, istinu od velikih laži gradim. I da, do kraja moj stav će biti anti-Dayton, nikad više genocid jer Bosna je ko beton. Kažu vole Bosnu jer im je ona sve, vjerujem, ali za tu Bosnu što voli moraju da se bore. Kažu da vole Hercegovinu i njen kamen, a uništavaju mu izgled, narušavaju prirodni oblik i sve što od njega ljudska ruka napravila. Vole BiH, kažu, a mijenjaju joj izgled, narušavaju dušu, ranjavaju srce, uništavaju maksimalno asfaltirajući parkove, a sadeći sebi parkove pred vilama. Kome smeta moja Bosna? Kome smeta hercegovački kamen? Kome smeta dobrota ljudi i običaje koji ne uče na mržnju? Čemu ta nametnuta lažna mržnja nametnutog sistema? Ko je kome brane da se zove ovako ili onako, da slavi ovo ili ono? Da se u pojedinim gradovima moje BiH imena danas došaptavaju. Običaje prikrivaju ili se njima pokazuje neki hir ili inat. Kome? Ko je taj koji uporno želi da ovdje odrastaju generacije i generacije ljudi zatucanih, od još zatucanijih ideala koji svoju slavu grade u zatucanim mozgovima? Zar je to slava? Zar je to uspjeh? Nametnuti jednom umu svoje pogrešne stavove, da ne bi imao kada da nauči ljudske i prirodne. Bože, nekad je tvoja kazna jako kasna, ali opet je poštijem. Ali živimo u zemlju koja je sve preko reda i iskorumpirano, pa da jednom biti i kazni preko reda je lakša na put do starosti. Žele da mi nametnu svoju, a s tim uzmu moju Bosnu koju volim. Postojanost Bosne je jasna i sam Dejtonski sporazum koji niko u političkoj sceni ne poštuje je razjašena kontinuitetom postojanja Bosne i nakon Dejtona. Svakim osporavanjem, omalovažavanjem i vrijeđanjem teritorijalnog integriteta BiH samo u stvari ojačavaju postojanje ove države, jer kod patriota srce tad postaje još veće. Dok se parlamentarna skupština trudi da usvoji zakone o ovome ili onome, koji će olakšati određene privatizacije, pametnije bi bilo da donesu zakon o kažnjavanju svake osobe, a posebno javne ličnosti koje poriču BiH kao državu, koje koriste pogrešne i namjerno nametljive kontekste takozvanim entitetima. Dakle, takozvani entiteti su određeni Dejtonom, nametnuti i nagurani na silu, a takozvana Republika Srpska dodatno uz pomoć genocida. Međutim, kada politička scena iz RS-a priča o takozvanom entitetu, onda je to u nazivu uvijek država. A ono što jest u stvari paratvorevina, genocidna tvorevina, to jest takozvani entitet. Stvar povratnika i strateškog iseljavanja Bošnjaka i Hrvata sa prostora takozvane Republike Srpske je jedan od najvećih nepoštivanja Dejtona.
Iz tog razloga Anti-Dayton postoji kao građanska inicijativa koja će dati svima podršku koji rade na antidiskriminaciji naroda u BiH. Daytonski sporazum je nepodoban i nelegitiman i nema tu političku jačinu koja može i mora i treba da vlada svim nižim rangovima koji bi trebali biti podređeni Daytonu. Iz tog razloga ne treba ni da postoji jer se Dayton koristi samo u one svrhe u kojima treba da se politički manipuliše građanima dok se sve njegove pravne osnove na razvijanju države ne ispunjavaju. Ovo što pojedinci SDS-a i SNSD-a rade konstantno je čista provokacija građana, drugima je ovo dizanje ušiju, a trećima je to međunarodnoj zajednici u stvari, EU, NATO i svima izvan BiH pljuvanje direktno u lice. 17 godina vladavine Daytona nije donijelo ništa, apsolutno osim raspada sistema na svim nivoima. Dayton je zaustavio oružanu agresiju, ali je dozvolio da se nastavi agresija mirnim putem. Do kada ćemo gledati slijepo kako nam se državom šepure ljudi koji žele samo najgore? Do kada će se na zor živjeti ovako kako se trenutno živi? Ja ne želim da živim u ovakvoj Bosni jer ovo nije Bosna već Dayton. A tako se moja država ne zove. Moja država je Republika Bosna i Hercegovina. Ja ću sada da najavim djevojku pod imenom Nejla Patak, Duraković, 14 godina. Poslušamo ćemo jednu pjesmu, a onda ćemo plesati nešto fenomenalno. Stop!
svaka čast. Još jednom Mijela Patak. Ejla. 14 godina. Ejla, nije. Ejla. Ona je mama pogriješila ime. Ja se izvinjavam, ja nisam ipak profesionalni spiker, nekako se snalazim u ovom. Ja ću zamoliti sada gospodina pukovnika Hakiju Zoranića da izađe, samo da mu uručimo zahvalicu. Jer ako hoćete, ja ću stići dole ako vam je lakše da se ne punijete u stepenice. Za nauku, časno i nesebično učilište u obrani Republike BiH i njenim najtežim danima u 92. i 95. Hvala gospodine Hakija. Inače, čovjek je napisao knjigu, ja mislim da i Srbija i Hrvatska tu knjigu pročitaju od dosta da bi se zaljubili u BiH i izmijenili imena svojih država. Knjiga se zove Ovo etnogenezi Bošnjana, pa ako je nađete negdje uzmite, slobodno pročitajte. A sad bi doručim jednu specijalnu zahvalnicu čovjeku koji je radio prije rata u predsjedništvu. Čitav rat je proveo u predsjedništvu, ranjen je ispred predsjedništva i meni je dao život, ja vam se zahvaljujem na tome, to je moj otac Ismet Talčković. Za časno i nesebično učilište odbrane Republike BiH u njenim najtežim danima. Sad bih pozvao gospodina da dođe iz Bosne, Adžini Tors, da mu uručimo također zahvalnicu za nesebičan doprinos Anti-Dayton pokretu za Republiku BiH koji je, evo, pomogao financijski juče iznenada, pojavio se momak jednostavno izličeno. Hvala vam. Da moću gospodina Valdu Sejnovića da otišao, žao mi je, jedino ako nije, sad je izašao nekad, ja. Dobro. Nažalost nisu nam sve zahvalnice bile gotove, ljudi isto koji su pozvani nisu danas došli, iako su se odazvali tome, neki zbog privatnih problema, neki zbog privatnih dogovora, pa se nadamo da će, da kažem, drugi put doći ovo obećanje. Ja nisam danas imao namjeru ni da galamim, ni da se svađam, ni da nekom držim predavanja, htio sam da ovo koliko toliko bude ovako da uljepše ova djeca, ovo ipak je ovo svečani dan, mi proslavljamo godišnjicu, nama puno znači i sad nam znači još više, tamo da je bilo tu 5 ljudi, nama je to opet od jednog značaja specijalno. Tako da neću ništa više specijalno pričat, što se tiče Zlatka Gunđe, za mene i dalje ostaje izdajnik države, što se tiče Dodika, on je svakako završio svoju karijeru, znači završava je ubrzo, vidi se da nema više što da traži ovdje, međutim, smatram upravo da on gradi sebi jednu vrstu alibija, da ga ostvari na neki način, neko tjera da ode iz BiH, međutim ne, on stvara sebi alibi da bi eto, lakše otišao od te silne milijarde koje je pokrilo u ovoj državi. Imamo problem stvarno u državi, jedan specijalan, ja se moram zahvaliti dimenično mnogim ljudima, nabrajat ću te ljude i zahvalit ću vam sam da vam kraju još jednom što ste svi došli ovdje. Znači, zahvalnica ide cijelom Anti-Dayton timu, pošto Anti-Dayton tim Vusa ima ljude koji nisu u BiH, nego se nalaze vani, a onda moram posebno, prije svega, evo naravno da se zahvalim ljudima koji su cijeli godinu dana finansirali sve ovo. Znači, sve što ste vidjeli na snimcima i sve ono što niste vidjeli, nažalost,
a toga je jako puno, od podijeljenih sigurno par stotina zastava, od velikog materijala štampanog, od bedževa, privjesaka, sve ono što budi patriotizam u jednim ljudima. Danas imate, na primjer, na utakmicama vidite sami koliko se ljudi forsiraju sada i to nije slučajno. Zaista nije slučajno, na baš čaršiji ste imali prije pola godine 2 radnje koje su skrivale 2 bedža negdje privjeska u čošku, da inspekcija ne bi vidjela danas. Svaka radnja ima minimalno 5 različitih artikala slijevima koje prodaje. Tako da se zahvaljujem najviše ljudima koji su finansirali ovo iz privatnih džepova, nema udruženja, nema organizacija, nema ništa koji stoji iza nas, ne želimo da budemo politički, nikom je stranački nikakav paravan, ostajemo pri tome, ostajemo pri stavu da se nećemo registrovati u BiH, jer svako registrovanje u BiH je priznavanje takozvane Republike Srpske i takozvane federacije. Znači, ostajemo pri tome, tražimo ljude koji nam mogu pomoći da se registrujemo vani u zemljama koje nisu učestvovali u potpisu Daytona. Tako da nadam se da se nekad neko negdje javlja da će vidjeti neku perspektivu u nama, jer za sve apsolutno treba novac. Nažalost, treba za samo obični jedan čašak koji mi znamo postaviti negdje ispred predsjedništva ili parlamenta, to samo košta 30-40 maraka, jer mi uzmemo 10 metara pa i napišemo svašta, pa im ostavimo. Sad posle ovog najavljujemo da će se to malo češće rješavati, da ćemo malo češće, malo jače i direktne prozike da radimo, kako s imenima ako treba, tako i s određenim strankama. Pa se zahvaljujem još jednom svim ljudima koji su finansirali od početka do danas Anti-Dayton grupu iz privatnih džepova, jer nikome danas ne pada s neba. To su ljudi iz vana, iz BiH i svaka čast i hvala još jednom. A nabrojat ću članove Anti-Dayton tima: gospođa Azra Dorić, gospodin Sanel Babić, gospodin Aziz Ramović, gospodin Bećo Jukić, gospodin Enes Bosnić, gospodin Fahrudin Bezdrav, gospodin Suad Emirović, gospodin Bajrudin Zilkić, gospodin Alen Mahović, gospodin Mirhat Husić, gospodin Mido Hajdarević, gospođa Samra Halilović, gospođa Dasinka Nikogojević, gospodin Sead Delić, gospodin Izudin Medić, gospodin Nihar Muhić, gospodin Masudin Imamović, gospođa Sadija Jurašković, gospođica Irena Šarabanja, gospodin Dragan Burić, gospodin Ahmed Oruć, gospodin Senad Osmanović i gospođa Zvezdana Patak i jedna djevojka Amina koja je nažalost jako bila zauzeta, koja je tužila što nije mogla dođe s nama da bude ovdje. Ja vam se zahvaljujem još jednom za sve, hvala vam što ste bili ovdje u okvirima onoga što imamo i s čim raspolažemo. Mi smo, gledali smo u svakom slučaju